ngithi ngambona ehlelika ngabona amajanga amhlophe awungamthengeli kaStophe ngithi ngambona ehlelika ngabona amajanga amhlophe masindiyeka ngithi ngambona ehlelika ngabona amajanga amhlophe awungamthengeli kaStophe wena wawungenze njani hey wena wawungenze njani kube kwabunguwe wena wawungenze njani hey wena wawungenze njani kube kwabunguwe awuzasha bafowethu sanibonana ushwilo nonibingelelayo njengamanje Umuntu ekhala lona bafowethu niyalwazi udaba. Bafowethu nakho ke sanithembisa khona nje seyifikile lezo nsuku noma kanjani ke bafowethu lokho sanithembisa khona sesifikile isikhathi Njobe esho kumfowethu ngempela iyeze iphika shwini umuntu ekhala eneyingoma ezo6. Ningakhohlwa ke bafowethu ukuthi kusasa lokho kusayo Umuntu akacuphe ngedatha lakhe bafowethu njobe seshilo umfowethu ngoba usefikile ushwini nomuntu ekhala uthathe konke. hey kuthathe konke njengamanje kuthathe ngeke uthathe qobo lami kuthathe konke hey kuthathe konke njengamanje kuthathe ngeke uthathe qobo lami kuthathe konke hey kuthathe konke njengamanje kuthathe ngeke uthathe qobo lami kuthathe hey uthathe konke njengamanje uthathe uthathe qobo lami uthathe hey uthathe konke njengamanje uthathe uthathe qobo lami uthathe uthathe konke ipolo lishiyene uthathe ngokumathatha konke ingane Ngiyabingelela kuwo wonke umhlaba nakubalandeli bakaMaskandi. Mina igama nguMadoda ngakwaNtshingila. Iqhaza engilibambile la ekhaya kushwini nomuntu ekhala kuloko kwasukela ngo2000 ngidlala ibass guitar. Ngiyafisa kubalandeli bakaMaskandi nobumculo ukuthi nibasupporte singanaki ukuthi kuke kwenzakalani emhlabeni. Ikhubekiso ziyenzeka kubantu abahlangene zihlale zikhona. Nisupporte lo msebenzi kuningi esazokwenza okwamanje sisenze nje iEPA ngoma eziwu6. Kuningi okuzayo niyasazi ke thina ukuthi sizinkabe ezindala. Siyabonga ni usupporte lo msebenzi siyeza nokunye futhi. Okunye ke sisaqhubekela phambili. Yaphuma ingoma kusasa njengoba kuyi uLesihlanu Fridays imfry ngesabatha sizobe sikwimpucuzeko hayi ke kuyodela uMakhasana hak